Ahe, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanelo hayi namuntlha of course ta yakhe yilona hi kokwani Chauke and then emakumu hey yalo le mgombozi man hey la ku khomiwa manjeni man la ku khomiwa yeah, so kasindle of course ra ti 14th September no hlamalo le ka page ra properly ku busy blind because yi fika yi posta post yeah la hi nga fika hi vona yi fika yi tsala yi ku mihlolo mara why mara hi loyana kasi vonani mi khomekini Diamond Walk Lifestyle ku hela kona mi ta fa okay I vona ku ndleka hina hi vekele this video clip I think nta yi lupa kambirhi ne all right doshera phela shomba waluishi Como prop. Why doshera phela shomba waluishi Como prop. So as you have seen naswona ku va ku na a bed probably xikhova and all unfortunately a xi jikanga hi ngo probably so ku nga ku ri xona lexi ti komba ku xi va xi stankini vhele yeah ka roof ka rooftop and stuff like that swo hi le henhla le stuff like that laha hi nga vula ku maybe a xi nga ha koti ku yi vona ndlela yo ya xi kota ku va xi chika laha and stuff like that ma yona mhaka leyi laha vhele ku ya hi marito ya kokwani Chauke yi kombisa ku hayi a ku ri valoyi va nga fika va senda xikhova lexi so i mhaka leyi loko kha ni cheka ti-comment yi nga susa a huge debate tanihileswi mi swi tivaka vhele ku ya hi tradition nto ya tradition kahle ya vanhu va hina vantima like hi associate na xikhova ku ri general lexi va kha xi tirhisiwa hi valoyi and stuff like that why ku na mike xo ni loko i sound yena let me say something here what okay leswi ndisaka swona so i mhaka leyi tikaka swinene loko kha ni cheka ti-comments and stuff like that it's basically more like cat ne naswo vanhu minkarhi yin'wana va xi associate na vuloyi minkarhi yin'wana depends wa kona swilo kahle laha Google na yo oh okay that's cool okay so mi kuma ku naxona yinani ximanga generally xa associate wa vhele okay sorry guys I'm sorry xa associate xo vhele na vuloyi minkarhi yin'wana so I feel like it depends ku munhu i va a kurile kwini loko ni kha ni swi langutisa because loko u va i kule ndhawu leyi ku nga na swimangamanga ngopfu for example lava tshamaka Joni a va hazi va ha swi vona ku ri nchumu because i swilo leswi va tshamaka va ri exposed to swona hi ku twisisa ka mina ma vona mhaka leyiwa so na lava va nga kha va kula ndhawu leyi ku nga na swikhova a ni twisisa ku va nga va kha swi vona hi ndlela liya ku maybe a hi nchumu na nchumu ma vona mhaka leyi but we cannot roll away mhaka yo swilo leswi to some extent minkarhi yin'wana swi nga kha swi tirhisiwa vhele for vuloyi leswi ni nga ta swi vula mina as Master T ku ri yes ku nga ku ri a normal bed and ku nga ku ri a normal cat mara hi nge swi rule out ku ri swi nga swi kha swi tirhisiwa for vuloyi byebyiya ma yi vona mhaka leyiwa leswi ni nga swi vulaka mina as Master T van'wana kha ni swona kha ku kombisa ku xi duvuli so mina ni ku it depends on belief ya munhu ke na ni swi vurisa sweswo because for example xo fana swimanga mani swi voni ku ri nchumu but hala ka xikhova i timhaka to like hi kule in a way yo xilo lexa kala swinene loko ze xi fika makaya like a hi swi teka that way ku i swa vuloyi ku leswi a hi va hi kha hi dyondzisa swona hi vakokwana a hi na mhaka leyi so i mhaka leyi tikaka munhu a teki line yaleyo a believaku yo a teki line yaleyo a believaku yo ku xilo lexiya xi nga xi sendiwa hi valoyi or not i mhaka leyi debate leyi ni yi vonaka loko ku ri hi vona ku debate yi nga hlupha ya xikhova ma yona mhaka leyiwa van'wana swo va kha va sola kokwani Chauke what if a xi sende hi valoyi ma swo phela hi i mhaka leyi hi fike hi langutisaka what if a hi kanete xikhova but what if
Mana mhaka leyi and again what if a show ya vhele xi leswi so i mhaka leyi hluphaka swinene yaleyo a na ku yi debate all we can say ku kokwani Cawisi yisile xikhova lexi general ku hi xintu or ku hi hina vantima hi xi associate ku xi va xi sendiwe hi valoyi generally ni ta yi tshikisa sweswo endla vhele khivi ya ka timhaka vhele ta Mgobhozi na Blitz Boy if mi nga se vona previous video ayi swi kahle mi yi vona because hey a ku ri on swinene no of course a kha accuse Blitz Boy ku i te la 40,000 so mhaka leyi hi ntlhantlhe kahle la and stuff like that ivi yi suka kusuka mani ivi yi suka kusuka hi to the following day vhele after loko Mgobhozi vhele a tsalatsala leswi swi nga swi tsala hi Blitz Boy a tlhela rhoketela ivi kahlekahle hi to ku humesiwa a statement ku humesiwa statement lexi nga la I'm not sure swi ta vonaka na that's the problem I'm not sure swi ta vonaka na so it means ni ta copy this text I will copy this text ivi ni swi posta kunene on Facebook I think swi ta va a bit better ku kota ku hlaya swilo leswi hi nga ta hi kha hi swi vona hinkwenu and stuff like that ma vona mhaka leyi ta ba copy hi swi chela ka Facebook ya ni ta zama ku hlayela fast for immediate release vona swi hlaya hi Xitsonga tanihileswi mi swi tiva ku swa olova loko hi hlaya hi Xitsonga than ku va hi hlaya hi Xilungu ka tiposta so ya loko of course hi tsakela ku vhele ku va hi karhi hi adiresa mahungu ya mavunwa leyi ya ku humelaka vhele lama nga ku onheni swinene ma onhaka swinene ma nga fika ma endliwa hi munhu loyi a vitaniwaka Wisani Maluleke i Mgobhozi ne also known as Mgobhozi va ku munhu loyiwani ya a ri busy vhele a ri karhi spread nhlamba insults na mahungu yo ka ya nga ri ya ntiyiso hi timhaka ta artist ya hina ku nga Blitz Boy ngopfungopfu mahungu lama vhele ya mhaka ya ti-bookings ti-booking fees and prices so this claims kambe yini claims xikoxo so ti-claims swikoxo leswi swi vhele swi nga fika swi kombisiwa a hi ntiyiso and swi le ku onheni swinene ka brand reputation ya xigaza xa ma-2K and stuff like that hasola ni ta ku i yini business hi Xitsonga man okay hasola i swikoxo leswi nga ku humeleleni swi nga hava vumbhoni hi ngo business ne and vhele ha tiyisisa assure our fans na ti-partners and the public ku ri a hi tolerate ku va munhu a tisa information leyi ka yi nga ri ya ntiyiso misinformation mahungu yo ka yi nga ri ntiyiso so hi hi le ku hlotaneni na ti-legal solutions to address this matter and lora ra hina vhele ri ta ri karhi ri fikelela to Wisani Maluleke eka masiku lama landzelaka ha khensa swinene support ya n'wina and hi khutuza vanhu hinkwavo hi khutaza vanhu hinkwavo ku ri information leyi va nga yi tekeli enhlokweni and stuff like that leswi of course va nga fika va tsala swona sweswo and stuff like that mi no hlamala just as maybe we thought i ta chuha hi statement lexi nga releasiwa hi fike hi vona of course Gaza Boxa fika tsala ku a xiti lexi taka wa yitiwa 40,000 wena leswi of course a nga fika tsala swona mara mhaka ku yi tlhelele because i tlhela tsala another statement lexi hi nga ta hi kha hi hlaya a ta vuya xigazeni so a hi voni ku fika tsala ku yini fika tsala ku last post hi mhaka ya mkha ya Blitz Boy hi ku hi nge tshamele Facebook hina van'wana ha pfukela Monday and Friday ni nga submitanga weekly report so ni na swilo swo tala I still love you Mkhaya na music wa wena ta chayisa and ni ta ku supporta la u nga ta lava support koho okay so von'we mi xavaka mi swi tiva ku hambi wo ta hi law u nge vuyi hambi wo ta physical u nge vuyi hambi wo ta hi to dya vuswa u nge vuyi hambi wo ta spiritual u nge vuyi hambi wo ta hi social media u nge vuyi leswi ni nga swi endla a ni tisoli and a swi yelani na jealousy me ni yo ala mali a nga ni charger yo ivi ni ta ka social media
mi va na nsota wa kahle swa nawu na tiloyara mi nga swi zami hi ku swi nge vuyi khani mamba as you can see. So swi vheta swi va swi ri tlile ku Mgobhozi is not willing vhele ku va a apologize ka mhaka leyiwa lero swo a nga suwiwa a ni ka case leya so general loko loyi ra yi rita fika ri n'wi byela ku i fika a deleta tipost leti a nga ti tsala ka ha rhuketela Bliss Boy na timhaka ta 40k loko se I think wa suwiwa musi ni kha ni chekacheka ku hi leswi endlisaka swona so ku hi laniwa it means swi nga yisiwa a court laha Mgobhozi vhele a nga fika a byeriwa ku i fika a deleta tipost letiya yo number one as you can see loko ni kha ni cheka kwalano ma vona mhaka leyi and stuff like that laha vhele if a refusa laha i ta va a ri in contempt of court laha va tsala ku this is a serious criminal offense that can lead to fines or even imprisonment ku hi la so it means a nga fayiniwa or a khomiwa and stuff like that hikuva a nga comply na court and stuff like that as you can see number 2 yi kona la va kombisa ku nga claimiwa for the damages and stuff like that so kona potential yo vhele a khomiwa yi nga va kona loko ku ya hi ku laha tiloyara ta ti decide yini loko a ve in contempt of court loko se a ri loko se ku yiwe court a ni swi ku za ku yiwa court loko se ku yiwe court swa straight ku i ta sungula a senderiwa papila manjeni ku a deleta swilo leswi loko a nga deletangi ku ta yiwa a court laha court yi ta fika yi n'wi byela ku vhele ku a delete loko a nga delete it's either va lava mali or a nga hetela a khomiwile and stuff like that so leswo swi tikomba na ku inani leyi va yi ri simple ngoma ka leya ya defamation yi va yi ri simple kahle because i byela ku fika the first step i ku i fika i byela i deleta swilo leswi i tlhe apologize that's it loko i ala i yisiwa court yi ta fika yi ku byela ku i swi endla manjeni again failure to do so it means it's either ya ku fayiniweni or i khomisiwa and stuff like that mara kha ni cheka la swi tikomba na ku possibility munhu a khomiwa yi va yi ri low swinene ku va ku ri na high possibility yo munhu a hakerisiwa mali and stuff like that so hi leswi loko ku ri amgeza subscribe a ni ta kombela Bob Chalk.